Pepe kalompang samangke. Pepe kalompang. Bibir jeruk saloni, iya kan? Mesem madurang korang, akebayan ngerongin, golek na celang sedek, banyak senga senengi, beni ratin ban bedek, tapi ratin alami, lakar jika alami. Pame sema aga bayi tak ngete tedung asik tak temu saare ate arasa ate cuma tika setong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam, muka-muka parengana teka hajat. Saya jawab salam, muka-muka sehat sareng Allah. Saya jawab salam, saya andi otang, malar muka cepet ludas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah kak dinto kecil, mela dari kak dinto Allah cukan senang dek kasih kencil. Apa kencil yang kibo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaika ya Rasulullah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Amin ya mujibas sailina wa ba'da. Alhamdulillah kaula samangken kak dito satu-satunya undangan saya parengi penghormatan yang luar biasa. Parengi korses saya paling tangki selain alongku bebe kaula patoju atas. Gelek katoju tak polong ben selain tapi lain kak dinto karena kasokani sareng panitia bukan berarti bila seteng kita jukna kak dinto bekal parat duduk ke Allah tengki bu
tapi panyoon pangarep malar muka beten kaula sareng para panjenengan sehadir eka dinto majelis malar muka sami-sami para tua deka Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ad-dhaif kal mayyit, tamoy padana mayyit. Meki kaula soro toju kanje engki toju esoro neku mek engki eteku kan sagain to berempa mayyit. Mayyit enalekana epandi nengeneng tak nengeneng mayyit nengeneng berse kokona mayyit nangen mon beda mayyit enalekana epandi ngete tuli buru berarti arwaki satengah mayyit tamoy sakak dinto sampian esoro toju eka dieng kita toju kaula toju eka enje kita toju kal mayyit malar muka cek pun kiai gelak beten kaula sareng para panjenengan tamaso kabula Allah se kaparengan syafaat dari Rasulullah sebekal eka polong pagi eswargana Allah. Amin Allahumma amin. Bu, mak masih elah melaetek. Samakin santai dimin santai. Panjenengan saya ngoncur, iya tore ngoncur. Bada sesakit toot enggi. Bonya. Kan makanya ya tore ngoncur. Kaleresan nyaina tak pate tua. Manabi nyaina tua takut cangkolang tapi nikah setengah tobu. Thank you. Ngereng ya tore manabi beda sengoncure ya tore tak pun apa. Demi jalannya pengajian manabi beda sengoncure ya tore takut doki pas kapuru keringkingan ngakapi nyai nama tak tuli mare kapuru se Maria kapuru se matanya ngatoot. Ya tore ngoncur tak apa ongkuan tak milera punten. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya setuju engki. Alhamdulillah sehat luar dalam. Alhamdulillah. Beda sandi masalah bu. Banyak. Aduh masalah napaan biar. Cak nakula ketika cantik di penampilannya eka sangku tak galau perasaannya. Ternyata senya pada masalah tangki bo monki manusia odi monki cekaannya beebeden ada caretana manusia tak andi masa. Cuk saking tanya aki macam-macam. Aduh, saya mana kau lenyi, saya beban ekonomi tak remare, saya tetio belonconyi, leng tau, leng sapen are, bada. Banyak kia. Bodoh saya kena ganteng cek gondengan. Mun kaluaran ni kau nyetil. Bila kalam pina pote saronga, beda pote-potena. Bila kalam pina ungo saronga beda ungo nak tasti misalnya tapi cerek misalnya mon abri belanja 30.000 aneka tanya ki sosok nah interogasi binina le cak na minyak 17.000 le Arya mak 19 de emak 2.000 na apa ini bukan masalah bedeki ya tak ganteng sela celeng tanggiwa pendok lalara ngocak ada pengalaman nasa kale karep mon ngocak ada pengalaman nasa kale mik kalero karena setiap manusia kan itu ada kelebihan terjugan ada kekurangan pada coba pas kon coba sakengnya paraten ayo meliase kemah meliase gonteng apa meliase coba muslimat ayo meliase kemah kan pas
Mas pijak pinter. Kaula melia se gonteng tapi selendo mun abri belanja 200.000 tak etanya aki sosok. Kini kamu ni belian meni pijak pinter muslimatan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada caretana manusia tidak punya masalah, tapi malar muka masalah separengaki Allah dek Kaaba adalah cara Allah kaangkui malebar dosa-dosa beten kaula sareng para panjenengan. Bada saya uji kalaban penyakit, tangki bu, penyakit saya mana penyakit, aduh, semangkin macam-macam. Kan mangkana kadang-kadang manusia kak dito saling sangka cakna kaula mpian nyaman, cakna tatang ke Jubere je timur nyaman, cakna tatang ke je timur Jubere se nyaman, cakna mpian kaula se nyaman mpian nyi neguk mek kabere ka timur lakona ada pole ngombe amplop cakna mpian kan ingat geni kan tapi bu cok ngucak nyaman dadi nyai dadi kiai kak dito ternyata tak nyaman apa nyai kiai enalekana ya torelongku sorongi see molo dan sorongi see pangajian tekana sake mangkat bu kaula dari compok mangkat sake mun tak percaya atanya ke keluarga korang kaula compok tuleng mulai beri bu saking kasokanna Allah papareng dari Gusti Allah bibarakati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula samangken bisa nekan ya hajat muslimat bo thank you alhamdulillah asam lambung kaula bo asam lambung nok duk senyamana tabu ki puru teka anak ya tore tedoen asapora bu nyon asapora saking istuwagi pera nok duk senyamana tabu panas kadede bu kak dinto asam lambung cok ngucak nyaman detinya cok saking ngatak pola na etara kauncengan kamu muslimat kau letak kira juga punten bu alhamdulillah kala beniat matega hajat panjenengan alhamdulillah pareng sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala benyoona doana juga malar muga beten kaula sareng sateja sehat dari eka dinto malar muga parengana kasehatan sebarokah lanceng umur sebarokah tak bekal epasete sareng Allah kecuali ampun esapora sateja dosana tak bekal epasete sareng Allah kecuali ampun teka Mekah Madinah amin Allahumma. Para ajunan para rabu sebeten kaula mulya ugi beten kaula mungkin tak perlu banyak pematur coba sakoni nambeuna sakak dinto karena mulai gelek para ajunan ampun ngaji engki ka Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Bahrul Widad sekadima beliau adalah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Bustan 3 nyona sapora gelek tak penghormatan lekak dari kapuru nah nyona sapora setuju para kiai setuju para nyai senyona sapora beten kaula tak bisa nyebutaki asmae pontong persitungan namun kak dinto sama sekali tidak mengurangi rasa hormat tor takzim abdina deka para ajunan tor juken ketua muslimat Al Hidayah se alhamdulillah samangken ampon hari ulang tahunnya yang ke-19 alhamdulillah malar muga para panjenengan tak parengan abusen kaangkui nyare ilmu na Allah sampai mate akadia kewajiban seampon parenta akin dalam agama tangkibo bahwa orang nyare ilmu kak dinto bukan hanya sampai alake bukan hanya sampai andi anak andi kompoi andi piyo tapi orang nyare ilmu kak dinto sampai mate
Malar muga sadeja tak parengana pusen kaangkui terus aktif di Muslimat Al Hidayah. Malah mun beda yang belum bergabung ia tore kaangkui agabung. Siap Bu? Siap insya Allah. Kiai Sakdan Cuken minangka tuan rumah engki sareng sadeja keluarga malar muka beliau yang ampun beten kula sebutaki malar muka parengan yang kesehatan sebarokah panjang lanceng umur sebarokah saing kena beliau masih bisa membimbing beten kaula sareng para putra putre beten kaula sareng para panjenengan amin Allahumma amin. Para junan para rabu saya beten kaula amul joki saya bahas sareng Al-Mukarram adalah cinta kepada Rasulullah. Kan iki emot panjenengan perapaan yang dibahas oleh kiai tadi. Takut pasan keluar dari pengajian depak kapaker elang kakapi. Dokip bila tanya aki ban selake oleh apa le dari Molodan. Tak tahu lah berkat doa lah misalnya berkat doa kamu Bu. Bada berkat doa keneng kali oleh kacompok nah doka berkat doa ke pataki kalagena iya kak oleh ria saya laki pas ngocak bendiria saya maksud ben sengkok le maksud tuh cak nakiai apa berumah pesan napa pian ika jawab takut masuk dari karena nase kangen pas keluar ka saya kacer dopak kapagor gemet sebeda kare berkat saya berkat kan kan nomor tak ada nomor beniku nomor petolekor tapi nomor sabitek karena beten kaulah sareng para panjenengan hadir kakak dinto ongkuna estona iyonjang rasul sebagai salah satu tanda kaula benempian cinta ka Rasulullah olehna amolot semoga molotan kak dinto bukan hanya ritual saja bukan hanya seremonial saja sekejar acara mare mau solawat ngidingaki cecer been tangki Bu depak kabengkona gemet kakapi tapi ada asar ada bekas sampona depak acompok kak dinto ada perubahan paling tidak atambe kecintaan beten kaula sareng para panjenengan ka Rasulullah kira-kira mun kaula benempian ngocak cinta ka Rasulullah buktena nih kenapa Bu buktena cinta ka Rasulullah kak dinto napaan empian pun ngocak cinta ka Rasulullah buktena napa Bu pabanyak pamausan solawat kepada Rasulullah inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya solatan debuna Rasulullah kasiat solawat yang pertama engki kak dinto bekal epatengki derajat iya junanna Allah iya junanna Rasulullah tetimun pagi kak dinto tak caca dunya boleh tak caca harta boleh mun samangken kan biasanya yang dibangga-banggakan harta tangki Bu gelek caepun kiai bila kaunjongan kasesoki undangan pokol 2 pokol situng lah aja runggut mun selaep polana berkata dan badan ada sela undangan pokol 2 ki ijek hei ben binina tak parlo engki Bu mun samangken ni katunya lah luar biasa bila bada sesoki kadang-kadang maskon salah akaton tade salah nasaka bila selaep maskon tepak akaton tade tepak nasaka bila sesoki katon namelong tangki Bu samangken empian mon adik kebaik kadang-kadang naudzubillah malarmu tidak terjadi kepada
jamaah kumpulan muslimat Al Hidayah. Kadang-kadang bu, bila andi kebai andi parlo, mon tatang kena sesoki ruah, koni eka ada. Bener. Bila selaep ngucap talepet tak yonceng lega. Mon sesoki tada caretana talepet. Apa boleh eka parlo ban mobil aja runggut bedaya de ena duaan. Truk bodoh, itu mbok gak ada, bener. Iya kok, pada ternyata tak ibarat tak temor. Tapi mun selai bo, tanya akibat na yonceng iya ada re, kuat iya, bak kan semak iya tak tahu, tak lepet paling. Mun saya mana selai nemu boy alasan. Mun seso kita ada carita na kalau pai tumbuk ka ada karena pacet parlo ban mobil lah tangki bo saya ngas tetecut sampai engak kenikah karena Rasulullah kadinto laib bu tangki Rasulullah kadinto sampai mengganjal perutnya karena lapar bu kaulah benempian obat tak pernah mengganjal perut karena kelaparan tak pernah. Kan mangkana hati-hati terhadap mereka si miskin. Mereka cak nase cak nama turana ro tak hidup bertada napa naja naigora. Tapi manakala kita bensaromban Allah sebekal tak narema bu. Tangki Allah sebekal tak narema. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun samangken ni katunya melong. Tapi mun pagi ya kiamat ya junana Allah ya junana Rasulullah bukan pangkat pole beni arta pole beni dunya pole tapi sepaling utama engkika dinto sepaling banyak mau solawat ka Rasul. Muslimat mon baca solawat saare samalam oleh berempah saibu alhamdulillah maca solawat situng bekal ebelis kalaban solawat kalaban kasalamet dan sapolo maca sapolo bekal ebelis 100 bekal maca 100 bekal ebelis 1000 man sapa orang sia solawat kasengko 1000 debuna Rasulullah lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Man al mahduh anika pun posang sapa orang sia solawat kasengkok saya budebuna Rasulullah maka tak bekal epa mate kecuali bekal epa bunga kala bersuarga amin Allahumma amin. Nikah kautamaan solawat jadi yang pertama khasiat dari solawat bekal epa tengki derajat ya junanda Allah maca solawat pona panyi sesaibu kenika ngalak solawat sepaling pen solawat kak dinto banyak kan bu banyak solawat kak dinto bada solawat syifa bada solawat fatih solawat munjiat solawat naria ban solawat selain mau nempian maca saibu kira-kira mau solawat naria kelar sehari sama lem tak kelar jak nawah. Olah namun solawat naria kak dinto mon 100 kak dinto membutuhkan waktu antara 25 menit ben 30 menit bisa mon beklere karena solawat naria kak dinto mon umpamana pacek cepet do Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman pas cepet dibudina depak ka Kalimantan Selatan mon cepet Kalimantan Selatan gua taman Kalimantan Selatan solawat ponapa saya baca anyi ngalak solawat saya paling pendek ponapa saya solawat saya paling pendek solawat Jibril mun atanya solawat saya pendekan boleh ya tak ada bedo boleh saya pendekan ben genika gini misalnya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mun saya bu insyaallah tidak sampai membutuhkan waktu 30 menit tak sampai bentar. Coba dekian mun tak percaya tojuk ya dana jam bentas bina
baca torai berapa menit siaulia saya busangku bu, insya Allah. Mungkin beri mulana mungkin tak entar kamu loten, mungkin tak oleh berkat ilmu dari moloten, mon asapuan nyanyian tanggi, mon nyasa nyanyian biasa namun anak-anak ngode nggak genika, PPPP kalompang sama ke, PPPP kalompang, bibir jeruk saloni, iya kan? Mesemadurang korang akebayan ngerongin golek na celang sedek banyak senga senengi beni ratin ben bedek tapi ratin alami lagar jika alami lanjut berarti temu bila beri nyanyian tetimun beri mulaan nyanyi PPPP kalompang mulai samangkin sambira kora sola sambil nyasa sola abetak di nalakena sola tuh mau kau bersama sana bu mon ebejai sola solawat mana baca PP kalompang pame sema ake bayi tak ngide tedung asik tak temu saare ate arasa ate cuma tiga setong PPPP kalompang. Allahumma salli ala Muhammad. Mon eba terus bende boloton orkes. Nyona sapora kadinto kiai mana bi tidak diselingi ketika dinto ngedo tak kira tak tina aki ngedap tina kainto. Pola naya besekilak melaetek pokok namun pengajian lakar usah toro enggak nikah tangki bu. Jadi napanya mana kau tamakna solawat kasiat dari solawat nomor situng bekal tengki derajat ya junana Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat kabarok katemur solawat kaula raja watangi solawat kau lelaki masolah nyi solawat beda laki nasi masolah mak punya kakak amburaka sokore bo sokore teka nama sola tape open teka nama sola tape kabelen cetak naning pola kak dinto akatia segelo ujian kata nyamanan separeng lagi Allah deka abe malar moga kak dinto tetia pala berdosa amin Allahumma amin karena itu waki sekak dinto mana bita kalero innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha faman sakhita falahu sukhtu. Allah ta'ala bila senang dak kasih tung kaum senang dak kasih tung orang ibtalahum maka yaktena bekal selalu dicoba diuji kalaban pon apa bu kalaban kata nyamanan odi loke nama sola teti pasapo pendok kabarok katemor naudzu billah ketika parengi lake sekatika dinto apa pas etompo akalam benar tak uli tarema arwah takdir Allah deka abe mon abe narema maka ridona Allah bekal tebe deka orang berarti lulus enalekana yuji Mik pola aria Allah bekal makukur tusa-tusana abe. Mik pola kala bencara aria Allah bekal maleber tusana abe. Mik pola kala ben aria Allah bekal matengki derajat abe. Ketika dinto
kan mulana kan milana saya nggak ngastete enalekana bede tatang ke taretan sepada Islam laku yuji coba ban Allah saya nggak senyamana lesan kadang-kadang kan ngocak jurua paling capok tola jurua polana ka guruna anu jurua paling capok tola polana ka kiai anu ndak perlu karena pasera oning Kak Dinto adalah cara Allah kaangkui maleber dosa barangkali Kak Dinto cara Allah kaangkui pemutihan dari dosa-dosa saya lakoni kan ketika Dinto yang kibo karena kadang-kadang di masyarakat awam yang terjadi memang seperti ini bila ada orang mulus terus kaya sakit tak ada ujian sekali mulus maka debuna ke aza embok Kak Dinto seepakor ngastete abek lalakon duraka maloro ka Allah tapi ben Allah tak pernah parengi ujian soki mulus sakit tak sakit Kak Dinto sepakon ngastete bukan malah kita pas mencurigai orang Kak Dinto capok tola enhalekana lako parengi ujian odipo ngastete enhalekana abek mulus terus engkau malah cutek pasake sareng Allah engkau mata iuji ban Allah engkau mai panyaman malolo ban Allah Kak Dinto yang harus dicemburui bu pola namun orang sakit tangki mon orang sakit Kak Dinto kan makanya mon perak sakit toot yo laku seru berok ke timur sakit toot aduh ke atas toju aduh joko aduh yo laku seru mon orang sakit aku liwei tak usah istighfar panjenengan punten nika ngalotor dosa napa aku li ngalotor tak usah maos istighfar mun sebaros nika nyuwun sapara ka Allah ki astagfirullahalazim itu pun mun katarema tapi mun parengi sake ben Allah Kak Dinto gen aku li senyamana dosa ngalotor bo amin Allahumma saking pokokna sabar faman sakhita falahus sukhtu mon bentu mon pagel kapaparenga Allah bagani kasih bebejo seeko cak palang duka sakek sakoni tatang kena seiarani engko epok capok saparia sapa sia musuh kasengko etalek teki datang kena engko duleman naburu mari atokar benrua paling saya nyabok seher kasengko jerua aperian menengak ria aperian daging kan mangkana yakin kau leben panjenengan sateja yang Allah berikan kepada kita berhusnudzon kepada Allah bahwa semua yang Allah berikan kepada kita pasti inilah yang terbaik engki bo Allahumma sholli ala Muhammad kasiat sholawat yang pertama bekal epatengki derajat ya junana Allah situng kayak ngae dekian petanya akiban selake kabenggona nomor 2 ponapa kasiat solawat bisa detigente inalekana kaula ben empian lampot apuasa sonat lampot apa jangson muslimat monsoro apuasa sonat bejeng tak bejeng saya bejeng mon saya tak bejeng ada mak kose puasa sonat Ramadan sampai satia bulan molot bodoh saya tak pernah bodoh kan uku kan banyak cucurong kurang pola ya bulan molot Rabiul Awal puasa Ramadan tak luang kodoan tak luang parlo puasa sonat celok saja alhamdulillah mon bada si bojeng puasa Senin Kemis puasa keng saya nggak jo sampai buat puasa apa bu misalnya enggak puasa Senin Kemis saya nggak gila buat bu kan kadang beda ketika
dinto ada caretana lampana Gusti Kanjeng Nabi, ada caretana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto magile umat tuh ada. Kan kadang di masyarakat cara gini kah laja puasaan Senin Kemis mana gila gini kapola niat tak tepat. Bila niat tak tepat, kemudian niat itu tidak kesampaian, akhirnya difikirkan gila mau niat tengireng rampana Rasulullah ada caretana gila yang gila. Ya ampu dina dajjal ro anggap mana mas ngocak labuk ampu buk kata tangko bodoh si gila puasa Senin Kemis. Jangan didengarkan, itu hoax itu bu. Enggi Allahumma salli ala Muhammad. Man fatahu kathratus siyam wal qiyam falyashtaghil nafsahu bisolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mun sampian lampot puasa sunat, lampot abejang sunat, maka masih boe abekna kalaben pamausan sholawat ka Rasulullah. Ya nggak gelak lah. Kabian-bian sholawat bo, asapuan ben sholawat tu. Tapi di setiap aktivitas bibir nikah dibasahi kalaben senantiasa asolawat ka Rasulullah. Duaan lah kasiat tangki ambula duaan janya banyak. Tekit aku lupai nomor sitong napa bu? Ongko kan? Taning berinya banyak ya muslimat ya. Sebeda pikiran apa lapah, sasaan, rak-oraan, menibri ilmu bagaikan mengukir di atas air. Buruk ioker acam popole maklum tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Solawat yang pertama, khasiat solawat yang pertama bekal epateng derajat ya junana Allah. Kemudian yang kedua bisa dedigente enalekana lampot apuasa sonat, lampot abajang sonat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelak panjenengan enalekana sekiyam kak dito kan nadek satu jengki di mana-mana kalau pamausan qiyam kak dito pasti apakah itu wajib hukumnya bu? Nggak wajib, tangki. Tapi kenapa kita bangkit? Kenapa kita nadek? Kayak Maimun Zubair ampun sepobo, tapi tetap dibantu sareng jamaah yang ada di dekatnya. Ketika qiyam kak dinto, bonto kak angkui nadek. Kenapa? Itu adalah penghormatan kepada Rasulullah yang hadir di tengah-tengah kita, bu. Yakin tak yakin Rasulullah Rabu, bu? Yakin cak nafasera empian ngulati ka Rasulullah serabu puntan dimas oning berde cobu sekak dimat cobu kak dinto dari Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid kak dinto berdomisili di Madinah. Beliau adalah seorang habib, seorang syekh, banyak karangan-karangan kitab yang dikarang oleh Habib Zain bin Sumaid kak dinto. Katipun apa jebuna? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbahu li huduri haflati maulidihi wa bihudurihi hadarat arwahul anbiya'i wal awliya fabidzalika tanzilur rahmat. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta di ka pangeranna, minta tidak ka Allah, ka angkui senantiasa bisa menghadiri setiap peringatan molodon. Wabihudurihi ben kalaban hadirra Rasulullah di majlis kak dinto hadarat arwahul anbiya'i wal aulia, maka hadir juga para arwah para nabi, para arwah para wali. Akhirnya turunlah rahmat ben rahmat mandek namul di majlis kak dinto samangken tangki bo
kan mangkana enalekana ionceng kamoloten amolote tibi tak andi misal lain ki beban ekonomi mak mikir amolote nyi belanja leng taholeng saben are agelek kirana banyak seleng taholeng belanja leng taholeng penare nyi mak mikir se amolote engki enalekana ionceng kamoloten muslimat amolot sampean pentai sompengan engki bo engki muslimat amolote beda sompengan pa ikhlas apa reng bo mi pola sanausa cuman sompengan muslimat mon sompengan ni kan sakone ebeng kak dinto teti sabab peteka hajat pola sompengan sekeni kak dinto disertai kalaban atese ikhlas teti sabab bo beten kaula sareng para panjenengan ka ako umat Rasulullah ngaoleh syafaat Rasulullah bencuken bisa along polong sareng beliau eswargana Allah amin Allahumma amin kene kabu tetira bukan mangkana bila qiyam kak dinto pahusyu debuna kiai gelek bila qiyam napam pian saya baca noroe babacana hadina dan kibo selain itu enalekana qiyam pahusyu sampungaki ka Rasulullah sebada ya junanna para panjenengan Guste di dalam kerong keajunan angke bagi di dalam umat ajunan ya Guste Kanjeng Nabi abdina terus syafaat ajunan ka into enalekana qiyam bukan malah kepada enalekana qiyam eki benyander betapa suul adabnya kepada Rasulullah cok qiyam nyaman eki benyenyintin kadang-kadang ada ring telepon kadang-kadang ketika qiyam yang lebih parah boleh kak dinto sampai narema telepon halo ya engkok beda emoloten kak dinto qiyam bo suul adab ka Rasulullah kan mangkana ketika qiyam jika misalnya HP bisa mengganggu kak dinto selan bo otabena aktifkan di profil diam di nama jenderal senelpon mau temu dekian bila mare solawat telepon balik ani kata kira lecek beda telepon pakun temu beda WA pakun tem siap Rasulullah Rabu bo ketika bodoh Pak Camat, ketika bodoh Pak Bupati, saya mana bu abeen kak dinto, saya ngormat ki akaton korangor, madoni iampar, doron seman nyaman, ya toraki yang kaaki, ada si sepatu, selapon cara genika ki akaton korangor. Tapi ketika Rasulullah serabu yang kita dambakan syafaatnya, yang kita selalu mendambakan ingin bersama-sama dengan beliau di surga Allah, Rabu majelis kak dintobo pas eben sarombenaki. Tuh motor-motor tentang HP samengke naudzubillah thumma naudzubillahi min dzalik. Banyak ibu-ibu muslimat selatuwara adik kompoi capok panyake lakena tondung peraknya salebar lopot kenenganna tondung arapa punya gendaan siapa kanca Facebooknya kanca kan mangkana saya nggak bebini muslimat dan nih jangan selalu upload foto. Apa salahnya ngupload foto? Boleh saking sengak ngastete takok pas banyak orang aku takok tak kuat enalekane inbox senyamana inbox bila ningale sengurnyang padahal itu adalah dunia tipu-tipu tuh mun fotona ngerening aduh
fotona bila ia bas orang ada potongan adu ada lakena tak kendai padahal tekana bercuba tapi open eton tung dujak kerja mare dari messenger mare dari inbox ngalek ke WA bila benar-benar kui tanya ki sudah makan belum cia saya nggak pengalaman maglo sudah makan belum sudah sayang dokik bila pukul 2 tengah malam roh tanya ki sudah tahajud belum ya padahal arwah senyapa sudah tahajud belum arwah ben bila nah perak Joko muka HP pen mau pen lalakena sela tepak tae kendai padahal andi kompoi peraknya bek salep berlopot kalero tae sampai kenengan na acara mah ngata maki dujus akhir pas tompok kalam benar mata tia ben saya sudah tahajud belum akhirnya entar KPA pengadilan agama menggugat fasah ketika sudah fasah asilat di depan hakim akhirnya oleh surat fasah atelak ben setua kadang tak ait deleka madeti ongku ben saya tahajud belum kapan deti ongku ternyata tak abojong leka kakan tahajud belum jeria jana si taujaan roa namanya mana yang manyang nyare kola ras ngocak tatangkeun dujuk lakena sela pak tepak seki eton dung kompoi ya ada tak ingat ka kompoi ya cak nasi tatangkeun aduh mak mon masola amata lambok mak kapan adik kompoi mak icapok banyak kek katua gara-gara napa ke nikah bu gara-gara nikah berit nikah senga anika manfaat banyak sampean mau ngonceng abang ngajian perlu kanyai perlu kakiai tak usah entar karoma ungkunatan sake muslimat pakunda pak karoma saya ngocak tinggal tak mabi coko pagi ampun nengi HP tinggal ngereng manfaat aki HP pakunda pak marena jaya pun temu bedaya ibu dia naroma ampun hati jaya pun kau le cokop manfaatkan HP ngonceng abang ngajian cokop nyare nomerah abdina ki niat aja habis nyi tak mabi coko pagi takut dan kau le sibuk juga mangken masa nareng sibuk kak dinto manfaat mana ki agenda ananika bukan manfaat naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik malar muka beton kau le sarang saya sateja saya hadir muslimat al hidayah ben satejana malar muka pasalamet sarang Allah amin Allahumma amin ketika dinto bu seterakhir malam muka muslimat are samangken ngimpok beten kau le sareng para panjenengan majelis semulja dalam rangka zikra maulidi rasul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto juga akan menjadi kebanggaan deka bengasepo beten kau lesareng para panjenengan baik bengasepo saya ampun sete otabena bengasepo seki bede tanggi bo kan sejelas beten kau lesareng para panjenengan ampun banyak orang sepo nasi ampun sete engki bapak ibu ampun sete karena orang Kak Dinto manabi ampun alako bagus tanpa dihususkan kepada orang sepo tanpa dihususkan kepada bengas sepo seampun sede seampun beda ialam barzah Kak Dinto dopak tibi bu reng sepona panjenengan sebeda ialam barzah samangken ngulati beten kau le sarang para panjenengan beda majelis Kak Dinto mereka juga norok bunga bu celep mereka menyaksikan kita tengah merayakan beberepon kanjeng Rasul Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Pola kak dinto detiba nebusa dosa-dosa badan kaula sareng para panjenengan deka orang sepo. Tangki Bu. Polana kadang orang kak dinto mon enalekana ki bedo ani kata apa ngerasa andik reng sepo kadang apa ngerasa caremi tapi bila pon sedo buru posang buru apa ngerasa aja abak raja dosa deka orang sepo tapi orangnya ampun sedo kan mangkana bedo orang atanya dek kasih tung kiai fahal yumkinu ayurdiyahuma ba'da wafatihima ponapa keong kongang kira-kira kiai manabi nyoon ridona orang sepodua asapora deka orang sepodua samarena mereka beliau kak dinto ampun sedo katipun apa jawab kiai kak dinto beda-beda carana ternyata berapa carana manabi tak kalero ketika dinto nyona sapora kiai Bahrul kak dinto se sampai yakin kole cuman mereng dari para alim para ulama se pas akhirnya disampaikan juga deka para panjenengan karena saya stona abdi kak dinto cetak pantesa karena abdi kak dinto bukan benih orang alim kak dinto aslina abdi kak dinto budu kiai jadi ponapa saya pernah ngaki sareng dan kaula sampai akhir boleh deka para rabu kak dinto malam muka abek ta manfaat tor barokah deka satejana sakak dinto ayyakunal waladu soliham fi nafsihi li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min solahi nafsi bodoh debuna jawab kiai kenapa kak dinto ternyata yang ditempatkan di peringkat pertama oleh Kiai Kak Dinto adalah pakon ma bagus pajen bagus kalakuan anak potona maka sekalipun tak khususaki Kak Dinto tetap depak empian entar kamoloten, empian maca solawat, empian lebur abojong sonat, empian lebur abento orang pajan bagus abana maka seekobur kak dinto melo kagencerena amin Allahumma amin sabelike mon umpamana kaula benempian kalakuanna jonta etemo karuanna kalakuan coba sekali buri malolo bila beda kalakuan coba sare kaula benempian ika dia naudzubillah tsumma naudzubillah maka kursa cuken senyaman orang sepo bo mantuk naposang orang sepo na sebeda ekopur enalekana ngabeseki tetengkan nanak potona ta ejep kan mangkana kadang-kadang beda tatangga dan kaula kan mangkana kadang abu apa ngerasa tatang ke benih wedok kiai benih wedok sapa-sapa orang biasa tapi kadang bila aca-aca kak dinto nyi kaula ni serkaring sepo sebere kubur nyi kaula ni serkapak ben kamak nyi kaula enalekana ala kuacuba kaula engak kapak ben kamak nyi duh Gusti cepun setan kaula sedining abok wedok kocak nyai tapi kalakuan nabo ya Allah kadang-kadang todus kasebutan kak dinto todus kasebutan nyai kan mangkana sebutan nyai kak dinto jangan pernah dibangga-banggakan putrana pasera panjenengan putrana ke Jokfar misalnya ke Jokfar bagus bo bang sepot asa-asa bagus bo kaula saking oleh doa bo oleh barokana mon polanan abek kak dinto tak bisa nero lalampan nase sepo kan mangkana todus enalekana beda tatangke yang bukan uwet pasera tapi ala kuatusa ala kuacuba ni serka orang sepo ni serka mak ben kambu sebeda ekopur kak dinto perlu kita contoh kan kadang saya abek ontau arwah cuba haram tapi seharam elabes sementara orang saya tak tahu kun karena niser ka orang sepo tak tahu kah hukum mah belekatan tahu nak kun ngocak coba kenika coba Arya bagus bila saya coba nikah sekalipun tak haram perak coba tapi kataku ibu engki
Tapi mun se abeun kadang-kadang perak tahu arwah haram tapi se haram elah bes Allahumma sholli ala Muhammad. Para junan para rabu se beten kaula muljoki karena kada dinto bekto nampun cukup malam muke pon apa se ampun sampiaki etetiki ya sareng Allah ilmu se barokah manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.